आकाशवाणी आगरतला कोक्तमा परिवो चित्तदेव बर्मा तिनी कोक्तमा बुबाग्रक अंखा कराक नाय मथंगनि बिसिंगतै तिनी राजस्थाननि जोधपुर पुइला G20 एमप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुपनि कोक्लाम पान्डा चेंखा हास्टे विधानसभा चंगमरिवो ताकलाय जतै खरक नैरा बाचेचुकु बाटायेनो केबंगनाय बदलरनि रिकप्रेमनि उलो तिनी संसदनि पान्डानक कायनिनो मुथाक तनिमा साखलायजाखा हास्टे विधानसभा चंगमरिनि बागै जत बदलनि बातायनाय रक नक ब्रुम ब्रुमा आयमुं खलायलाय दंगो कराक नाय मुथांनि बिसिंतै तिनी राजस्थान जोधपुर पुइला G20 एमप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुपनि कोक्लाम पान्डा चेंखा पान्डानि कोकबुमांखा कराक खलायना टेक्सय फेलायमुं खरै खलायना सेबुकलांनावो सुकांबारियानि सामुं मानथगरिमुं ताय हदानि जोंजाल रत्न सकमलनानि सालथामनायाव कोक्लाम पान्डाव हायुंनि गोरोंकुक ताय रोंमारि गोथारिनावो फन्दिकारिना तै सालायजाखा एमप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुपनि अबनो पुइला कोक्लाम पान्डा फिल नै कोक्लाम पान्डा गुवाहाटीव फिलताम जेनेबा ताय इन्दुर संसारजागनानि कक दंगो हास्टे विधानसभा चंगमरिव ताकलाय जतै खरक नैरा बाचिचुकु बातायनाराव बातायलायनो तिनी चंगब्लाय रसाय नाहारमानि पाइटाक साल बातायनारनि बुमुं सराय सराय इंखा जतै खरक थामचिनै बातायनाराव बरंनि चंगब्लाय रसाय नाहारका तिनी आगरतलाव कोक्तमा थुमनेरंनि थुम्बो हास्टे चंगमरि अफिसार अकरा किरण गिते अकथुमरिका चंगब्लाय रसाय नाहारमा उलो हास्टेनि विधानसभा केन्द्र कायथामो सीता सीटी बातायलायमुं गाना अ कायथाम केन्द्र अंखा बरजला साब्रुमताय युवराजनगर केन्द्र कायचिवो खरकदक खलायै बातायनाय दंगाना केसु केन्द्र खरक नामताय खरक बुरि खलायै बातायनाय दंगाना हास्टे विधानसभा चंगमरिव जतनि सोलाय गोबां बातायनाय दंगो बीजेपी नि खरक बाजिबा आबनो कारै CPIM नि खरक 43 IPF तिनि खरक दक त्रिपुरा मथनि खरक 42 जातीय कांग्रेसनि खरक 3 तृणमूल कांग्रेसनि खरक 4 CPI नि खरकसा RSP नि खरकसा फरवार्ड ब्लक नि खरकसा बाताय लायथानि दंगो आबनो कारै TPP नि खरक 2 TSP नि खरकसा निर्दल नि खरक 4 गसिमुं मानजा कुबुनि पदलनि खरकसिनि बातायनाय दंगो बसखां विधानसभा चंगमरिव हास्टेनि सार्भिस भोटारकनि भोट नाहमा सामुं बसखां साल 4 सिमी चेंगाना हास्टे चंगमरि अफिसार अकरा किरण गिते तिनी कोक्तमा थुमनेरन अकथुमरिका बसाका हास्टेव खरक जि साइनि गोबां सार्भिस भोटार दंगो इ पोस्टार बेलट बाय बरकनो भोट नाहार जागोना आबनो कारै याकुं याकमाया ताय उमर बिसि चार्चिनि गोबां भोटारकनो भोट केन्द्रआव थांगै भोट हि माया रकनो ब भोट नाहार जागोना बसखां साल 4 सिमिनो नगो तंगैनो बरक भोट हि मानबायनो बसाका और अगले हफ्ते में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो जो हमारे पोलिंग पर्सनल है पुलिस पर्सनल है और जो इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं जो चुनाव के दिन वोट नहीं कर पाए इसके लिए हमने पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया है तो वो 23 सब डिवीजन में 8 तारीख से हम पोस्टल बैलेट शुरू करेंगे 8 तारीख से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथ साथ जो 80+ और जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उनके भी जो घर घर जाके वोटिंग करना है घर घर जाके वोटिंग लेना है वो भी प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू हो जाएगी तो 8 फरवरी से ही हमारे बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट होता है वो शुरू हो जाएगा आज हम जो सर्विस वोटर है जो करीब 10,000 वोटर हमारे जो सर्विसमैन है उनको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेंगे तो उसके लिए ई पोस्टल बैलेट होता है जो हमारा बैलेट है जो ईवीएम मशीन में बैठता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है वो हम जनरेट करके उनको भेज देते हैं आदानी ग्रुपनि हिडेन बाग रिसर्चनि रिपोर्टाय कुबुनि बेसेबो केबंनाय बदलन रिकप्रेमानि उलो तिनी संसदनि पानानो कायनिनो मुथाक तनिमा साखलायजाका कोक्लाम पानानि उलि खाकसावो कांग्रेस TMC DMK ताय कुबुनि आदंरक अ बेसेबो आमजोंना सानलाय मा टंखा संसदनि बेसेब मंत्री प्रहलाद जोशी चिरक मकनि बिसिंनो राष्ट्र बख्रक दुर्बति मुर्मुनि कक नारगमानि तै कोक्लामनि बागै मानजाकना बागै केबंनाय रकनो कयख्या आमसे तमुं आमतैना आमतै तंमाबाय कोक्लाम पान्डा तिनिन बागै मुथाक तनमा कक साखलायजाखा केन्द्रनि रोंखला जाहाज आयुष नायखुंनि मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल साका जरा कलक टंसुकनाय ताय काहामकुक तमुं सामुंनो लोक आन्दोलन खालामना बागै थानसा ओंलायै ताय वाइसाबाय सामुं तांना नांगोना अबनि बागै ब G20 खबजाक हा कतरंनि फाचिं कबका दिनै गुवाहाटीव G20 नि पुइला सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंगनि चेंगमन अधिवेशन कक नारफ्रु केन्द्रनि मंत्री साका हायुं कुकुबुइनो कायसा सराय सरायताय ख्रांजिजि हदानि बागै सामुं तांना नांगोना बयरखक स्लाइमुं बरक मुनिसुनि बागै कायसा
kotuk tong halok azairika o koklam kubuino kaisa hayung beramni jengjal sokmol thani lama kotuk tiklayani hinai bok haklaimani koksaka haste ganani haste Meghalaya tai Nagaland o talni buskan sal nuichi sinwo bidansabha songmari ngana Meghalaya bidansabha songmari o achukthai dokjuo BJP tini borokni bataina bumung butang karika Trinamool Congress tai Congress NPP achukthai dokjuo borokni bataina bumung butang karika koboni phaching UDP achukthai burichibo bataina bumung butang karika Meghalaya chongblaya pharma paithak sal buskang sal chiniwo Nagaland buskang bidansabha songmari o National Democratic Progressive Party by Kothalaya nan koksapkha BJP achukthai nuichiwo tai NDPP achukthai burichiwo batayena hastai bidansabha songmari bagai tini joto bodolni batainai rok nok brumbruma aimung khlaile tongo tini Badarghat kendroni forward block ni batainai Icha bazar amchai awaikha Dokhin jilani Santri bazar kendroni jura butho CPIM Congress ni batainai bot aimung khlaikha Matawari kendroni Tipramathani batainai jura butho aimung khlaikha Korbuk bidansabha kendroni CPIM ni batainai bota rok bai malai lekha Bodwali kendroni dolni bataina Ananta Banerjee tini jura butho awaikha Ramnagar bidansabha kendroni Trinamool Congress ni batainai Pujon Biswas tini Gulchakra amchaini nok brumbruma awaikha tai bota rok bai koklam salaikha tini phungo Bodwali bidansabha kendro BJP ni batainai Mantri okra Manik Sahano kha purjagoi puro naikhraini Kaichidok number wato nok brumbruma bot awaimung khlaijaka aro manjaka Agartala puro naikhraini Mayor Deepak Majumdar buskang bidansabha songmari Congress tai yakse bodol bising kok salai achukthai baklaikha Pradesh Congress kachu Bijit Sinha tini kokmung kaiso Koktwma rekha Trinamool Congress ni bot awimungo hasto phayana Paschim Bangni Mantri okra Mamata Banerjee abonokari bodolni bebak barani tangphang Abhishek Banerjee no khoboi taibo khorok thamchi chini bot awimungo hasto phayana hine Pradesh Trinamool Congress ni bukhaktei saimanjakha Basam bidansabha songmari kaham kwrwngtai tongkachangni bisingtwi paisurina bagwi bot rinai phaching o Koktwma saklaikha Sipahi Jola Jalani Jala Naikolphang Dr. Sondip Arathu Mia Horon Nolsor Hatu Flag March Manjagui Amti Koktwma rekha Bini logi tongkha Jalani SP BJ Reddy Sunamurani SDPU Somi Rai tai kendroni naimotang tangphangrok Buskang bidansabha songmari kachang khlai paisurina bagwi salkisa sakang dolai Jalani Jala Naikolphangni tangnogo MCMC committee ni alaida panda songjaka aro manjaka songmari commission ni rang subami besep ni nachomnai Soilen Somadarno tai Hodis Dibari Dolai Jalani ADM Biswajit Pal MCMC committee nodal officer OSD Rahul Modi nachomnai Soilen Somadar Jala beramni MCMC committee ni juda samungno sungkrukha Buskang hastai bidansabha songmari no buskang tonewoi tini sarigo Koilashwar Circuit House ni conference lo panda kaisa songjaka aro songmari ni logi kubuljak officer rok tai bataini bodolni bachanai rok manjaka tinin pandao songmari commission ni general observer khorognoi police ni observer tai jala songmari officer song manjaka koklam pandao kaham kwrwngtai kachang chodok khlai songmari pairina bagui jotoni chubachu sanjaka Mia horo bisingni Koktwma manoi naitugoi police amtolini fultoli amchaini sara nuichisa gram brown sugar kasuka aboi kwrwngjak tongma koksilchai police Johor Mia mungoi khorokchana romkha romjaknai nok Gokulnagar amchaio Sodan Umur Bisi Chiba Jorani cricket batali mungni tini group beramni thumung kaini ingkha Norsingoni Panchayat thungkholo cricket Onuragi coaching center ran sara thamchi dogbai 10 ghat coaching center no tai Norsingoni PTR thungkholo modern cricket academy wicket kaichukubai Joels coaching center no mechankha Khana nokha kuchung tongna pungo siare klaina tungmari sako noichi chuku degree tai khamo chiba degree celsius jingkana gini wo tongna tini salni tungmari sako noichi chini 0.4 degree celsius tai khamo chibri 0.9 degree celsius paithego Koktwma bubak rok taisa poribo karak naimathangni bisingtei tini Rajasthan Jodhpur puila G20 Employment Working Group ni Koklam Panda chengkha hasai bidansabha songmari taklai jotoi khorok nuira bachi chuku batai lena kebangnai bodol rokni rukpremana ulo tini songchoni panda no kaini muthak tonima saklai jaka hasai bidansabha songmari bagai joto bodolni batai ne rok nok burum bo awimung khlailai tongo Kokborok by Koktwma porimung tinin bagai asukno